Elite Studio Production clear tu te in Javain chibai vekule tontuma chuan International News and Politics British Prime Minister thar tu ratan TRUSS thlan anita Prime Minister Boris Johnson an naktu ka banna athelu tang August ninga sangni somni pani ania pusiti la rina mathuziak kan ngai thlau don ani voina Conservative Tory Party te chuan British Prime Minister Boris Johnson thak tu turin tuna Foreign Secretary Minister Nimek TRUSS su Finance Minister Rishi Sunak Indian origin British nen Tory Party miten an party ruaitu tura bukdunin atopa TRUSS suan Rishi Sunak chu nein Conservative Party le Prime Minister turin an thangchuak felta ani TRUSS hi naktuk tholenia Prime Minister Boris Johnson an abana thu Scotland ram Balmoral Castle muna cholmangmek Queen Elizabeth II nena kalin ashilanga chuminua TRUSS su British Prime Minister meche pathumna niturin alalud ve ngalang TRUSS le Boris Johnson te chuan Balmoral Castle Scotland atangin London England panhalin 10 Downing Street pona TRUSS chuan British Prime Minister anianga amhalak dan turtele a cabinet turte apuang chokang TRUSS le Rishi Sunak te hi Solkaruk chungzet chu Conservative Party member zinga tunge hruai tu niang tiin anthil tumle ram hruai antum dante puangzarin campaign ngor takin anneya achangin typical tlangle an party mi pui pun khomna debate te annei chowa chumi hnuwa vote thlak niin voina an vote thlak chu chiarin result an puang chuaka TRUSS chuan zasomnga pasari point pali amhuwa ama khingtu le atlingjok om mange ti khopa borok nei thale Conservative imperial tamjokin andu Rishi Sunak chuan zasomli pani point paruk amhuwa vote thi zaruk somnga pali aom vote lakdan result kim chang hi Sir Graham Brady chairman of the 1922 Conservative Committee chuan an party headquarters office a party mi puikal khom ma apuang ani TRUSS le Sunak te hian Tory Party niturin vote lakna voinga jet thlakhat lechan vechungin an paltlang chho ani vote khat vote lakna Sunak hi imperial zinga asang bera TRUSS chu panga chho ani Conservative tamtak chuan Rishi Sunak chu RTL fin tin Prime Minister Boris Johnson pai thlak tuma phatsan tua an ngai deu ani TRUSS chuan tlingapuan ani hnuwa nena thu cha soin Conservative angin ka campaign chowa Conservative angin rorelna ka kalpuyang tiin ama thangtu te lom thu shilpain tun hnai maya rampum in thanpui general election ko nei atum lo thule dananga election hun diktak nei hun kumsang ni somni palia in than buat sai atum thule Conservative Party ten nena ro pui tak anchan ngei theinan malak aniang tiin ruam hanna lian tak le economy siam thanan tax cut aniang ati Sky News chuan TRUSS chuan tuna Prime Minister Boris Johnson nena lom thu soin Brexit ithentira Jeremy Corbyn eptu Labour Party how tu inoibova COVID vaccine thatakin ikalpuya Vladimir Putin thilti dodalin iding chuak bok tiin Foreign Secretary tan ruat tu Prime Minister Boris Johnson chu afak le Rishi Sunak chuan achak lauti pomin puitling takin ama vote tu te lom thu shilpain Conservative Party chu chungko pakhat kan ni ti kalo soi thin angin hun harsatak kan machon mek lain thatakin TRUSS chu thlopin ilomangu tin party mi puite asom zui ani TRUSS chu Prime Minister Boris Johnson te Prime Minister Louis David Cameron te Conservative Party Chairman Andrew Stephenson tele eptu Labour Party how tu Keir Starmer ten anlom pui thu an hlan ani Keir Starmer chuan kumsom pani chunga Conservative Party le sarkar malak na mumal zoka kalpui turin le sarkar omzia shefia tura adu thu soitelin Tory Party te an lo chamna pomngam turin aphut zui ani Sir Ed Davey Liberal Democrats Party how tu chuan general election ko thoi turin TRUSS chu Putin trasikai hroinan hoya chuan Prime Minister Boris Johnson ang thovin chiaina le harsan na bak athlen lowang ati BBC News chuan TRUSS chu kumsam ko paruka upa Queen Elizabeth II chuan alal chungin United Kingdom rama
Prime Minister sompanga anem ngele riak thina tur ani ati Queen Elizabeth atar chak tolo mawangin tiang holin akal chet towa chu wangin Londona Buckingham Palace atang nilovin Scotland ram achol manna tangin Prime Minister pompuina anei don ani Conservative Party hian sangni sompakua Boris Johnson chu Prime Minister atana Antlan Khan mi nuai khat singa sangkwa zathum samni member in vote an thlaka tuntruma za somriat pani point poruk vote lain nuai khat singli sangkhat zasari somni panga 10 vote an thlak ani Mary Elizabeth Tracy hi kumsang khat zakwa samsari panga Oxford khuwa lopiangin anchung kwale ama hi Conservative Party an ningai lova nuclear althom ti bodu tu annia ama Liz Truss phai chu Liberal Democratic Party a hruaitunina anei hial thin ani zuanglor ti ve mai thei turin Liberal Democrats atanga Conservative fain let ania Liberal Democrats ani laya lalchung ko pai adu thu alo soite chu tuntruma Conservative Party ho tu tele UK Prime Minister ni tura campaign anei lain ama belenan ponsoi chua ania mase puitling takin mipuya ngaidam dilin atong kam lo chak suato tui bonu rule thai anilo anlo tiang devin atong kam bokin beilet ni mase ngaidama shia thiam sak ani Oxford University of Philosophy Politics and Economics azir chuaka hetila hian Liberal Democrats tiariat ani thin a graduate nuwa Shell Gas Company accountant ni in Shell nena inzomna nei telecommunication company pakhat Kebulen Wireless accountant tho Oliari chu sangni kuma pasalatan nein fa panhi annei ani tuntruma tori party hruaitu thana hian boruak aso sang ve lea listrasian amami te vote muain amutlem kumsangni pakhat nuwa midangin za somruk chunglam an mulain vote la zong za somnga pasari vel chau amupa sangni sompakwa Boris Johnson za somruk paruk point pali sangni panga David Cameron za somruk pasari point paruk sangni pakata Lyndon Can Smith za somruk point pasari ani Prime Minister Boris Johnson an waya khan Russia in Ukraine arun chungchanga Boris Johnson khan ralthom chitin reng in Ukraine chu atran puya Russia le Ukraine indona chungchanga hian Prime Minister thar hi engtiangin nge aron che tang ti hi ngaiven a hlol he turangai ania soita kangin Prime Minister thar Trussian vote singret sangkhat zathum samni paruk amua sunak chuan vote singruk zathum sam ko pakua amu ani Twitter lama Conservative Party hruai tu tana thlan kani hi kawan nei hle kandam ro pui tak tana kai hruai tu le thilpek pe thei tura mipuin rin na minpe ka wangin lom thu ka soye kan economy ti pun ani nga United Kingdom in athaina apholang don ani tin aron ziak ani